ho di amici, gente che mi critica perché stic malmente scatala e quanto mi ascolta se radio e sono queste tante gente che sono maiorchi però también non ha normalizzato se idioma molte barriere amministrative se negre e también non valora il conoscimento il sapere se non c'è il conoscimento occidentale vuol dire che non vale per resto per això, independentment que hem tingut estudi, hem tingut experiència vivencial de la vida, la millor universitat, i que tenim una carrera d'universitat, però aquí no es coneix ni un nivell infantil, i això també són les barreres que m'ho dificulten. Però per ser mallorquí he tingut sort de trobar gent també, no? Que m'han facilitat, que m'han apoyat, que m'han acompanyat.